3, 2, 1, Srbija! To je jedan od najbitnijih možda događaja, kao što ste rekli, ne samo za Vrnjačku banju. Naravno, Vrnjačka banja je reprezentant toga i, da kažem, vlasnik tako jednog popularne mogućnosti da se predstavi jedan istorijat Srbije i srpskog naroda i srpskih potencijala. 1700 godina prve, da kažem, lekovite srpske vode je zaista jedan impozantan podatak do koga smo došli na osnovu analize istoričara, arheologa kojima smo dali zadatak da ispitaju pravo vreme postojbine, odnosno od kada datira naša voda, s obzirom da znamo da i naši brendirani proizvodi vode nose lik cara Konstantina i došli smo do podatka da je prvi put konstatovana lekovita voda 324. godine, što znači da sledeće godine obeležavamo 1700 godina od pronalaženja i korišćenja prve termomineralne vode na teritoriji Srbije. To je za nas jedan kapitalan podatak i jedno kapitalno bogatstvo koje može sutra biti eksploatisano kroz sam istorijat Srbije, naše nacije, naše naroda, ali i bogatstva koje smo mi raspolagali još u to doba. Naravno, u prilog tome radit ćemo jednu veliku, da kažem, promociju, jedan veliki projekat gde ćemo animirati sve one ljude u Srbiji koji treba da znaju taj podatak, ali naravno još više onih ljude van granica Srbije koji žele da imaju takve neke istorijske podatke koje su činjenične kao jedan vid kulture, da kažem, naroda koji živi trenutno na ovim prostorima i jedna istorija tog naroda. Potrudit ćemo se da sve resurse raspoložive i sve mogućnosti, pre svega stručne, ali i naše marketinške, usmerimo ka tom pracu i da na taj način sledeće godine na jedan spektakularan način obeležimo taj za nas, ali i za Srbiju veoma bitan datum. Na koji način to može biti turistički angažovano i upotrebljeno u smislu samog jubileja i događaja koji će se dešavati u Vrnjačkoj banji tokom ove godine? Svakako je to jedan istorijski podatak koji se nam će imati utemeljenje i u ovoj istorijskoj teoriji, ali dosta je bitno u marketinškom smislu, s obzirom da smo mi turistička destinacija koja treba da ima takav jedan proizvod da predstavi na pravi način i pored savremenog turizma koji podrazumeva neke nove inovativne stvari koje se dešavaju u Vrnjačka banja ima, jako je bitno vratiti se daleko u prošlost i naći taj neki podatak činjenični koji možete, da kažem, marketinški nastupiti, pogotovo prema inostranim turistima koji možda daleko više cene takve podatke i takve zamisli od naših turista. Ali kako se, opet kažem, menja i kako se doživljaju transformacije, prihvatanje i shvatanje turizma, videli smo kako je politika vaučera, pa zatim korona ubedila i pokazala domicilnom stanovništvu kakve lepote Srbije ima i kako treba uživati lepotama Srbije, tako se sigurno da će kroz tranziciju ovi podaci biti bitni i domicilnom stanovništvu, našem stanovništvu, koliko jednako i inostranim gostima, i da će zbog toga dolaziti u Vrnjačku banju da jednostavno u tom domenu zdravstvenog turizma probaju te vode koje su datirale još iz 1324. godine. Turistička organizacija Vrnjačke banje pripremila je niz događaja koji su upravo posvećeni ovom jubileju sledeće godine. Koliki broj, odnosno koji priliv turista stranih i iz regiona očekujete u narednom periodu ove sezone do kraja godine? Mi ćemo raditi čitave 2023. godine u tom pravcu i smeru da pripremamo, da kažem, buduće posetioce Vrnjačke banje na manifestacije koje će biti usmerene upravo ovom činjeničnom podatku 1700 godina voda u Vrnjačkoj banji, gde ćemo imati niz kulturnih, zabavnih programa koji će biti upravo performansi nekadašnjih događaja iz tog doba, čime ćemo animirati pre svega javnost, naravno medije i buduće goste u Vrnjačkoj banji. Naravno, u ovoj godini ćemo
pored tog događaja, spremno dočekati goste u najvećem akvaparku na Srbiji, najvećem prater točku u Srbiji, pa i šire, mogu slobodno reći, najdužim tunelom koji se gradi i savršava sad ispred Crkvenog brda i ono što je možda najbitnije, početak jednog velikog projekta, vrednog i jako bitno za Vrnjačku banju, a to je gondola koja će povezivati centar Vrnjačke banje sa najvišom tačkom planine Goč, gde ćemo našim gostima dati mogućnost da jednom vožnjom od 7 km za 20 minuta mogu doći do prostranstva na Goču, uživati u onim izvornim prirodnim lepotama sa određenim primesama turističkih atrakcija poput Amatura parka, ziplina, šetačkih staza, šetnja oko jezera, vožnja kvadova, jedan savremeni pristup u kojoj je inkorporirana prirodna celina, ono što danas daje, da kažem, svežinu, notu, interesovanje, pogotovo turista van Srbije. Od 2. i 14. marta u Vrnjačkoj banji se takođe dešava jedan veliki događaj, ovog puta sportskog tipa, i ponovno i po informacije koje mi imamo, gostit će više od 500 gostiju, samih učesnika, a pitanje je koji broj turista koji dolaze sa tim učesnicima će biti uopšte u banji. O čemu se radi, kakav je to događaj, koji značaj uopšte događaj za Vrnjačku banju? Pa Vrnjačka banja se razvijela u domenu zdravstvenog, sportskog, rekreativnog, visokobudžetnog, manifestacionog turizma i ovo je jedan segment, da kažem, našeg turizma, to je održavanje velikih manifestacija, u ovom slučaju u domenu sporta. Održava se evropsko takmičenje u šahu, gde ima tačno 525 učesnika takmičarskog dela, gde uz te takmičare dolazi veliki broj ljudi, posetilaca, par hiljada koji će posetiti taj višednevni događaj u Vrnjačkoj banji, ali ono što je bitno jeste da Vrnjačka banja je u oceni parametara i mogućnosti da može da bude domaćin ovakvih događaja napravila na veliki iskorak gde smo dobili saglasnost i podršku ne samo za ovo takmičenje ove godine, već za takmičenje svetskog karaktera, znači svetski šampionat sledeće godine gde se očekuje preko 800 učesnika sa par hiljada posetilaca, čime ćemo Vrnjačku banju pre svega učiniti atraktivnijim, dostupnijom i marketički prepoznatljivijom, jer mnogi učesnici, sada je 45 zemalja trenutno u ovom periodu, veći deo njih je prvi put u Srbiji, neki su prvi put u Vrnjačkoj banji, neki su prvi put u Srbiji. To je veliki doprinos, da kažem, globalnom nacionalnom turizmu, a svako veliki doprinos našoj lokalnoj samoupravi. Koji benefit imaju privatni kompleksi u okviru Vrnjačke banje od ovoga? Jeste li zadovoljni onim što opština Vrnjačka banja radi uopšte generalno i za investitore i njihove investicije? Koji broj ljudi uopšte kroz Vrnjačku banju prođe u jednoj letnjoj sezoni? Pa svako, mi smo neotuđivi jedan konglomerat, jedni bez drugih ne možemo. Mi smo ti koji privlačimo turiste kao destinacije do čega oni dolaze, oni su ti koji daju usluge da bi se turista osjećao ugodno u našem mestu i kao što vidite, naš štand je napravio takav iskorak da preko 20 hotelskih kompleksa imaju mogućnost da izlažu svoje sopstvene potencijale uz potencijale lokalne samouprave, čime prezentuju sebe i prave, da kažem, sebi jedan dugoročan poslovni poduhvat kroz mogućnost davanja od strane lokalne samouprave. Velika fluktuacija je gostiju, prošle godine smo imali preko 1.200.000 noćenja, mi očekujemo od 2023. godine da imamo preko 1,5 miliona noćenja, što će biti, da kažem, na nas i poduhvat i izazov, ali i činjenično potrebljen da ćemo ostvariti taj broj noćenja, naravno kao destinacija uz podršku lokalne privrede i mislim da taj segment je neotuđiv. Znači, jedino kao simbioza može nastupiti i tada je rezultat zagarantovan.